Da, pač ja sam htio dokazati da to nije istina. Ja sam tražio onako uvijek nešto što će čime ću moći, ne znam, doma pobiti mamu i reći da ja ne moram ići u crkvu i da ja ne moram a, vjerovati i da to sve nije istina, do osobe koja je postala puno vremena u tome, koja dovlači ljude nazad. Ali mislim da mi je to iskustvo traženja toga da dokažem suprotno mi je pomoglo da razumijem taj tip ljudi, ali kada sjećam se, kao što sam spomenuo, kad sam došao na zajednicu i kad sam gledao te neke mlade, ja sam se zabrinuo da će to postati jedini ljudi s kojima ću se družiti i kao, oni su svi sveti, sigurno od njih niko ništa nije pogriješio i ko zna koliko dugo su tu, a ja pak sam već napravio dosta stvari i promijenila se moja slika o tome kad sam ih upoznao i kad sam vidio da nisu baš tak svi sveti. Mislim, jesu, reći da jesmo sveti zbog opravdanja u Kristu, ali da su normalni, da imaju svoje i greške i probleme i da svi imamo svoje probleme i zapravo smo onako zanimljiva ekipa. I dan danas je tako, ništa se nije promijenilo. Kogo da dođe da nas upozna, može shvatiti da svatko od nas nosi svoje brige, svoje probleme, svoje slabosti i da ne mora značiti da ako dolazi tu da će postati odjedanput savršen i da mora sve promijeniti, nego to se postepeno događa i neprestano se mijenjamo i rastemo u tome.